الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فيا عباد الله نانجلك را حمد مارا بوزبشمي الله سبحانه وتعالى صلوات سلامي پروكونا شكر مانوش كيا كيا الدنيا أمارو منغوين پوشتمو پیغمبر محمد صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى نكرل قبولي تمارو عبادتي نكرل قبولي تمہارے دوبے تمہارو ذکر ем Allah subhanahu wa ta'ala ne priminal tumen dar sekovek khairi kova so trudi nena tumen te kerelne čisto nijete kea dunja. Avdive продолжение amare tema je pravalen, a činam ko tevhidul asma'i wa sifat kova so značinala o anavemo osobine Allaheskere subhanahu wa ta'ala. Ko prethodna duj tematike bavingama men so tevhidul uluhiyya wa rububiyya. Ема вдивесјам ки трето точка таро возвишиме ем перфектна анава маре возвишиме Аллах ескре азза ва џел ем таро особине амаре господар ескре Аллах ескре субханаху ва та'ала. Аллах субханаху ва та'ала у Кур'ани аззамушан тавакерал валиллахи асмаул хусна. Аллах еске припадинена о најшуже анава. Тоест, однесинала пес башојна варде шојна анава кова со пира валалено Аллах субханаху ва та'ала. То Аллах азза ва џел ко продолжење таро куранско етика вакерал фад'ууху биха. Па молинен ман одоле анавенцар. Со значинала од ова значинала Аллах субханаху ва та'ала пере есмаја пере анавенцар Mangela te lo kjarol e manushen goro gjivdipe e muslimanen goro gjivdipe kja kaja dunja agar so delalen potik so te kereno dole anavencar hem soske te koristinenen. So značinala od ova? Od ova značinala koga u Rasuli sallallahu alaihi wasallam ko hadith koga so beležinala u Bukhari hem Muslim kava kerol e Allah subhanahu wa ta'ala isile eyna verde şu eyna anava. Koy ka siklollen hem ka canıllen of ka kuval ko can. Pazinen. Allah fe Resulü skoro sallallahu aleyhi ve sellem koga vakerala koy ka siklollen hem ka canıllen o siklu be hem o can dipetane duj različna bukjakja kaja situacija. Pa koy ka praktikujnalo solduj bukja ki asma, to jest ko anave Allaheske subhanahu wa ta'ala, od ova muslimani Allaheskere izinem, Allaheskere rahmeteja, kak hubalko džanna. So značinala pralalen o siklojbe o anave Allaheskere azza wa džel. O siklojbe anava Allaheskere azza wa džel isilen za jek cel morali kova so dokažinala o mangipe e manuseskoro prema ko poро господари ко Аллах субханаху ва та'ала. Со значинала од ова? Од ова значинала кога о мануш мангела Аллах субханаху ва та'ала ем за мангела пере господаре Аллах субханаху ва та'ала од ова мануш трудинала пес те сиклол и особинем те сиклол о атрибутија пере господаре скере Аллах скере азза ва џел. Соске со јек единствено цел, а од оватано, те шајтовол попаше пере господареја е Аллахе азза ва џел. И од олеске да, пазинен, Аллах субханаху ва та'ала, кава керал, фад'ууху биха. Молинен ман од олеа на венцар. А кава пралален значинала, Аллах субханаху ва та'ала, кја каја dunja, намукля нијек нимети, намукля нијек искушење, намукля нијек награда, а одоле атрибутеем, одоле ниметеја, мате мукел јек тарпере анава кја каја dunja. Со значинала од ова муслиман, од ова значинала е манушеске ко дживди пејтано потребно састипе. Одолеске да јек таро анава маре возвишиме Аллах ескре азза ва џел тано со Al-Shafi' o kova со дело састипе.
манушевске ки дунијата но потребно рски. Одолеске да јектаро анаве Аллах ескере субханаху ва таала тано арразак, окова со дело рски. Манушевске ки дунијата но потребно ангуни пе унапреди бе. Па јектаро анаве Аллах ескере субханаху ва таала тане ал-малик, окова сојтано владетели, овладинала све што ле ки дуња. Лескоро барипе, а нала туке ангунипе. Тири цел, зависинала, таро малик, таро владетелство, Аллах скоро субханаху ва таала. И одолеске да пралалено Расули салаллаху алейхи ва саллам, кава керал, истовремено насамо кој ка сиклолен него хем, кој ка джанело анаве Аллах ескере азза ва джал. Од джандипе, кој анаве Аллах ескере субханаху ва таала, буквално пралалено фатинала, о мануште халол и срштаро анаве Аллах ескере азза ва джал. Пазинен. И сиамен дове, кола сојтане, ако ленате дикено азкара сабахи вал масаа, о зикр, кога сојтано сабајле хем пало ручко, минен наби салаллаху алейхи ва саллам, кога сојтано пракса сунетитаро Расули салаллаху алейхи ва саллам, кодова китаби, хем кодола дове, хем кодова зикр, кади хем пралален дека о Расули салаллаху алейхи ва саллам на користинала ко роди бе Аллахе само Аллахе скоро анав Аллах. Него истовремено Расули салаллаху алейхи ва саллам кади хем сар користинала ја архамар рахимин, ја малик, ја зал джалали вал икрам, ја шафиъ, ја гафар, ја гафур. Со значинала дова муслима? Дова значинала дека о Расули салаллаху алейхи ва саллам користинала сине ко роди бе Аллахе азза ва джал анавеа према ки одеа потреба со исиле код ова моменти. Хемо дова да си кавѓате керен о сахабија. Те халова пошука, кога не најдено аменге нешто каде си нелпес. Кога не најдено, кога веламен потреба тари одредими ситуација, пример на свалилам. Сунетитаро Расули салаллаху алейхи ва саллам тано мануш, те молинеле Аллахе азза ва джале анавеа, ја шафиъ, отукова со део састипе. Деман састипе. Кога и тано потребне манушеске рски, сунетитаро Расули алейхи салам тано те молинеле анавеа, ја разак, отукова со део рски. Деман рски. Или пазинен, о Расули алейхи салам кога родила сине опростар Аллах субханаху ва таала, бајрарала сине, делале сине лескоро атрибути, палодова, молинала лесине анавеа, кога со доли кој нела Аллахеске азза ва джал, сар опростувачи ке акаја дуња. Са, например, ектаро дове ковај тано дик пазинено Расули сарка керел сине дова, Аллахумма иннака афун тухиббул афуан фаъфу анна. О Аллах, ту си ано дова кова со таро тогро манги петано те опростине, а опростин манге. Ја гафар фагфирли. О ту кова со опростине, опростин манге. Ја разак варзукни. О ту со део рски, деман рски. И тараква сватинаем халоваја дека ки буквално смисла Аллах субханаху ва таала кога денгја песке акаланава, денгјален песке со ек единствено цел, за да те шајо мануште користинален, те джанол сар те родел пере Аллахе субханаху ва таала. Па дикен, кога сијам ко сифатија, ко особине Аллахе скре азза ва джал, Allah subhanahu wa ta'ala kava kerel lejsa ke mithlihi šej. Ништо не е слично Аллахеске азза ва джал. Са со постојнала ки дуња. Хему преко небесе,
Sau manush soka dikhel, sau manush soka shunelem kovo колескоро джандипе, ништо тародована не вопшто, ама хич слично е Аллахескере особинен цар. Allah subhanahu wa ta'ala kava kerel wa huwa samiul basir. Ol dikela hemov shunala. Pazinen kana musliman. Pazinen pralalem koga kava kuransko jeti. Allah subhanahu wa ta'ala koga va kerela wa huwa samiul basir, Allah dikela hem shunala, kavajtano polemika pralalem hem razilajene ko bud muslimajna, pa sar Allah dikela, sar Allah shunala. Amena ne te navlegujna kodova, na nemari tema diodre, no bitno i tano te džanen je buti. Kova soitano but, važno hem bitno, taro stavi taro ahli sunna wal jama'a. Soitano dova, o muslimani veruinela deko Allah subhanahu wa ta'ala dikela hem shunela, ama naštite veruinel deke Allahi sile jak hem kanasar su i se manuši. Ili nešto soitano slično ki dunija. Под ова муслиманеските но забранимо те керолпеске слика. Соске, према која два деко Аллахи пред тева керел Аллаху ас-самиул басир. Овди келахем шунела, пазине, на кавај више особина таро Аллахи. Е Аллахи силе лескере анава, атрибутија, хеми силе особина. О анава, о атрибутија Аллахескере колајтане, о Аллахи та надва со дела рски, o Allahi ta nadva kova so pomožinala, o Allahi ta nadva kova so delameno sastipe, o Allahi azza wa jal koleskoro bari petano kasmangelate mukelki dunjate biangel kasmangelate leltari dunjate usmrtinal. Allaheske ko bari petano leskoro milost, otano arhamar rahimin milostljivo sa milosno. Ame Allaheskere osobine ta nadva kova so Allahi azza wa jal dikela shunala. Emo Allahi ta noso Alimul ghaibi wa shahada, janala o javno hemo tajno, janala dva o manusona janala, o Allahi azza wa jal janala soka desinal pes idno, o Allahi jangja so desingja pesem soka desinal pes, za razlika o manuš od ova naštite janal. I od oleske do Allah subhanahu wa ta'ala pred te spominal po kuransko ajeti Allahu as-samiul basir, ovdi kelem šunela, prethodno Allahi dela ko doznajne e manušen, so, lejsa ke mithlihi šej. O Allahi ne je slično ništo leja ki dunja. Zarate šajte halova odvaj pa dobro saraka namen te verino kadva. Ko Islam pralalen isijek pravilo, dva pravilo ta naso, ko odredime šurutja, tano pravilo samijana wa atana, šungjamemo da zivingjamamen, poveke prašajne na postavi nalapes. Soske, за да мате румине то искреност према ко Аллах субханаху ва таала, ему исламска алимија кава керен, за да мате аволо мануш ко сомнеш башо постои бе Аллахескор азza ва джел. Соске манушескири годита ни ограничени. Он наштите хайлоло бари пе Аллахескор азza ва джел. За да тола менге појасно, пазинен. О Аллахи створиња буд створена, ама сека сте створиња слух, те шунелем те дикел. Ама дикено Аллахи азza ва джел створиња манушен, ем створиња животина. Е пучи бетано. Хемо слони, хемо мануш шунелем дикела. Ама дали е слонеске рекана, еме манушеске рекана та не истана. Различне. Дали е слонеске реак, хеме манушеске рета не истана. Различне. Со значино а два деламен ко дознаене деко Аллах субхану ва таала башо секова јек створење дега посебно особина, посебно креација со јек единствено цел, со те шуна. Магар до Аллах субхану ва таала шунала им дикела сар со леске доликујнала. Амено те повеќе на навлегујна е. Емо те повише на кувај. Дали сминаја те вакера на Аллахи на дикела на шунала на? Ако вакергам дека на Аллахи на дикелем на шунала, онда кад значинала со тано спротивно према која кава куранско ети колеске со Аллахи код корик тес делате со да е особина. Тано спротивно према која два кога Аллахи за оджелва керала, офтано комплетно им бизо махана. Која два моменти со амена ракаја махана, ама ребо звишиме Аллахеске субханаху ва таала.
И према која бъде халален, о начин сар требала те сватинал песем те веруинал песе Аллах ескере сифати, Аллах ескере особине, Аллах ескере анава, тано о начин кова со еманушеске дела ко дознајне, те сиклоле Аллах аза ва джел кој тано лескоро Аллахи субханаху ва та'ала. И одолеске да тано буд шукар, пазине, тано буд шукар. Со дури да ko ne save alimia kava kerentano farzi, na pazino, ne save alimia kava kerentano farzi, o muslimaните джанел пере Аллах ескере наварде шејнанава. Соске, за да те спознајнал, кој ле скоро возвишимо Аллахи азза ва джел. И одолеске да, јектаро сунетија Расулескере алейхи салату ва салам тано со, асма и осифат тано, опред, довје ја кеманушеске према ко Аллах субхану ва та'ала. Со значинало од ова, дикен. Када автумен пример, а дие, например, бутаро мануша или бутаро калакова со практикујнено од дин, алхамдулилlah, например, ленгири дова ки суштина тани бизо джандипе. Со значинало од ова бизо джандипе. Од ова значинала на опфатинала од доволно шартија, сар сојтане препишиме. Пазинен. И дова тани ибадети. И дова тани зикр. Тамам. Ки дова и сјамен шартија, сар си сјамен шартија ко намази. Шарти башо намази ковај тано, доволту та абдези. Тамам. Шарти за да доволту та абдези ковај тано, доволту гусули. Джабе туке абдези ако нанету гусули. Гусули, а шарти башо толту гусули ковај тано, това муслимани. Това керо тавхид, ла илаха илаллах, Мухаммад Расулулlah. Пазине на кам. Ако ко намази на читинеа суратул Фатиха, на не тут намази. Морате читине суратул Фатиха. Тамам. Ако пропуштиња нектаро рукнија, исто агер на не тут намази, морате потпомине торо намази. Мисто агердата но халален баши дов. Колајта не о шартија баши дова, те захвалинету те Аллахеске, те байраре Аллах азза ва джел. Те ане салавати упрако Расули салаллаху алейхи ва салlam, па те кере дова. Кога ка завршине и дова, те ане салавати палеме Расулеске алейхи салам, палем те кере хамди Аллахеске азза ва джел. Со значила дова. Од ова значила кога манушка воздел пере баста. Прво те вакерел, алхамдулиллахи раббил аламин. Алхамдулиллахи ала кулли хал. Захвалинавам туке Аллах господари се светонгор. Захвалинавам туке башо сековек хали кокова сосиум. Папала два байрарела Аллах азза ва джел. Сар. Аллахума анта архамар рахимин. О Аллах, ту си ано ковакова со милостливо са милост. Анта малик, ту си ан владетел. Анта гафар, ту си ано дова со простине. Анта шафи'ь, ту си ано дова со део састипе. Анта разак, ту си ано довакова со део рски. Молинеа им захвалине Аллахе байраре лескере и наварде шејна на венцар. Откако байраре тере Аллах азза ва джел, а не салавати упрако Расули алейхи салам. Аллахума салли ала Мухаммад ва ала али Мухаммад, кема саллайта ала Ибрахим ва ала али Ибрахим, иннака хамиду маджид. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Пала два почиминеате кери дова со родејата Аллах субхану ва та'ала. Откако ка завршине сар, откако ка завршинете редова, а неа палим салавати преку Расули алейхи салам. Ва салли лахума ала набиина Мухаммад ва ала алихи ва сахбихи аджмаин. Ки крајка пак захвалинеато те Аллахеске азза ва джел, валхамдулиллахи раббил аламин. Агер комплетирињан тири дова. Соске се сокава керел пазине на Расули салаллаху алейхи ва салlam, о Аллах субханаху ва та'ала најранала о селами кога сој бичалдо е Аллахеске ме Расулеске тарек муслимани ки дунија. Ката исламска алимија сокава керен. О Аллахи кога е тано доборка баро, емо Аллахи кога е тано господари, ко поро царство, ко створена кола со створиња. О Аллахи азза ва джел сар Архам рахимин, милостливо са милосно, пазинен. Сокава керено алимија. Сарека савко комплетно господари,
со мислинена, кога о муслимани ка керал доба, а одеја доба, тани машкар, о салавати Аллахеске ме Расулеске алейхиссалам. Мислинена ли дека Аллах ка приминал само салавати и дова муслимани скринанете приминал? Пазиме, одовајте ано, од таваккул, од дајанди беко Аллах аззаваџал. Одовајте ано јекин, сигурност, ему убеденост ко Аллах субханаху ва таала. Сијан убедимо дека Аллах аззаваџал постојнала пере господарствоја пере калејна вардешејна на венцар. Ем кога ту сијан сигурно ему убедимо дека Аллах аззаваџал тано Малик, владетели, тут не е нешто со шајте чинавол, тут ем ту убединол ту дека одована не агер. Кога сијан убедимоем сијан цврсто рачистимо тере го геја дека Аллах аззаваџал та надвакува со шајто простинал са агер сар со вакерге Аллах субханаху ва таала ко куранска ајети Инна Аллаха јагфиру zzунуба џемиа. Пазина, на кате Аллах користинала јек проанав. Ковајте на дова? Гафар. Јагфур. Оковакова со простинала. Инна Аллах, чаче тумаро Аллахи, пазина, чачи паске тумаро Аллахи, јагфиру zzунуба џемиа. Тано оковакова со простинала сао ѓунахја. Саки дуња ѓунахја. Агер сар со вакерге Расули салаллаху алейхи ва саллам. Тек еден пес тумаре ѓунахја, ем товен доборка буд сари пена. Таро море, ако мануштано убедимо дека Аллах тано гафар, окова со простинала. Хем родела лестар опрост, лескере одолеа на веа, ја гафар, о Аллах аззаваџал леске ка опростинало дола ѓунахи. И цело, битно, ситуација е моменти тано кога мануш вол убедимо дека Аллах аззаваџал посединала акава атрибути. Агер да сар со Аллах аззаваџал сикавге Расули алейхиссалам, емо Расули алейхиссалам сикавге сахабен, о сахабија сикавге генерација саđiko абдисутно време. И одолеске да неколамен пракса, шукартано, параквате заклучина јек бути, адвајтано со, е сиклова о анаве Аллах ескра аззаваџал. Адвајтано мароло кариве, кеа каја дуни. Пазине. Кој кодиве, ка спомнинала Аллах ескра и наварде шејна анава, ем ка кероле зикр одолеа на венцар. Аллах аззаваџал делале трин златна ем врвна буќа кеа каја дуња. Џанена сојта надва, рахатлуко ко калби, рахатлуко ко бедени, ем рахатлуко ко лескоро џибдипе. Пазинен. На е нешто со шајте кинал пес паренцарта ракава трин. Рахатлуко ко калби, рахатлуко которо тело, которо бедени. Ем рахатлуко которо џивдипе. На постојнала нешто со шајте кинала каја бутие манушеске, освен о зикр ко Аллах субханаху ва таала спомни бетере Аллах аззаваџал лескера атрибутенца ем те беринелен, те џанелен со значинена, ем тоа убедимо код ова дека Аллах аззаваџал чачи сила од оваа наве модела особина која со песке сар господари препишиња. Едолеске га кера дова ко Аллах субханаху ва таала, Аллах нека дела мену хајри кеа каја дуња, Аллах аззаваџал нека затврстинува мен какава возвишимо дини, Аллах субханаху ва таала нека керала мен таро искрена робија, ем Аллах субханаху ва таала нека и керала мен џи која маро последно дишибе возвишим الله فانصر لا إله إلا الله محمد رسول الله. أقول قولي هذا أستغفر الله ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم. Deklen sar suç ne yaptık ederiz? Top mokal. O dersi talo boşu kare taro amaro kalo meri. Boşu kare. Pravim getaven. Te aven, te družinamen, em te nakamen ge boşu kare kokla
исламска версија ќе ма репталиски. Тоа е Салам Керан. Сарасви џинап кадер. Бушкара да те награди не лишала те баракеруле скоро џанди поиш. Тоа е састо. Права Сарасви џинап кадер. Бушка. Елхамдулилlah саш. Салам алейкум. Сарасви џинап кадер се. Elhamdülillah sütüva kira. Sari ne peaven kunavar. Тоа е састо. Тоа е састо. Изет Сарасви џинап кадер се. Шкарта Ромери. Te продолжинам, мислам си хайра ката ти када мен сарине ки халка te shuna. Inshallah ki naredno pare te shuna men te dikate продолжинала јарен. Са нешко. Тоа е састо.